Stanite se s klincima, fotografišite ovdje ispred kuće. Oni su zajedno. Za koga je? Na brate, hvala. Evo, još jedan. Molim vas, ostatak. Vratimo je ovo. Svak svoju sobu. Da, ovo vratimo. Stiže još uvijek, sin koji je poslao trose. Dnevni borac, sad to ne znam. Jako staro. Kažu sam što za socijalni rad da prosto je verovala u ovo i kaže... Kako da moći sada, ja mislim? Dobro, danas nisam išla. Ovo slava i zapravo. Ja nisam gledam sa glumom, sa dugo bavim. Stvarno? Nešto. Što su je. Mislim da vojska i Krušik su obezbedili to što je osnovno, nego to što je.